svijetu postoji jedno carstvo u kojem caruje korupcija. I tamo svako gradi ono šta hoće. Tamo su kuće bespravne, to nisu kuće od čokolade. Možda je to zgrada naše vlade. I malo je rastrošno to naše carstvo i zato nam siše gospodarstvo. I malo je rastrošno to naše carstvo i zato nam ga siše. Zdravo, djeco! Bravo! Zdravo, zdravo! Kakav ste, djeco, vikend proveli? Ja sam naime proveo jako uzbudljiv vikend sa jednom mlađahnom gospođom. Možeš misliti. Što se ti, Švabo, javljaš? Kakav si ti vikend proveo? Ja sam se dobro naroljao i probudio u vlastitoj bljuvotini. A mi ćemo, djeco, danas učiti riječi koje počinju na slovo P. Prdac. Šuti. Darko, reci nam ti jednu riječ koja počinje na slovo P. Penis. Ma moći! Poglavnik. Ma pomukni! I vi prestanete titlova sve što on kaže. Pederu. Ma ti matem da prestani, šta ti? Oprosti mate, stvarno neću više. Kontroliraj se, emisija za djecu je. Dakle, učimo, djeco, pojmove koje počinju na slovo P. Darko, koju ti znaš riječ da počinje na slovo P? Prva pomoć. Prva pomoć, sjajno, sjajno. Bili smo na prvu pomoć jer smo imali prometnu. Prometnu, Darko je imao prometnu, sjajno. Dobro, reci mi, postoji jedna jako stara ljudska djelatnost koja počinje na P. Prostitucija. Nije. Politika. Politika. A to je isto. Nije, Švabo, to isto, Nije. to je jako slično. Znaš, a koji još pojam na slovo P vezujemo uz politiku? Prevara naivnog naroda. Dobro, to. i to. Ali si nikad čuo za poglavlja pristupnih pregovora? Nisi, ne znaš što je to. To ne zna ni naš ministar vanjskih poslova, to je jako teško za znati, znaš. A je. Ne zna ni on, kako ćeš ti tek znati. Mate, Reci. a vrijeme je za pisma. Ajme, tako je, pisma! Prošli tjedan smo vam zadali da crtate na temu moje ljetovanje iz pakla. To. Od mnoštva pristiglih radova odabrali smo Branimirov, koji je detaljno nacrtao svoje ljetovanje na Viru. Da vidim. Vidiš? I tu opisuje kako bager ruši vikendicu njegovog tate, a tata prijeti da će se spaliti plinskom bocom. Aha, plinska boca. Ajme. Plinska boca. Imamo još i pager. Mate. Ne, to je pager, valjda. Bager. Ma mate, mene to tako rastužuje. Rastužuje. Ma morati ću Možda- trgnuti jednu. Dobro, a možda će ti se svidjeti iduće pismo koje nam piše Željko iz Karlovca koji ima 52 godine i želi se družiti sa dječicom od se... Ojme meni, daj, ajmo mi zaboraviti poštu pa ćemo... idemo mi na igricu. Igrica. Da. Tako je, vrijeme je za našu igricu, tako je. Mi na telefonskim linijama imamo već spremne Ivana i Marka. Ovaj put igramo političke igrice. Ivane, ti biraš prvi, hoćeš li igrati vlast ili oporbu? Vlast. Naravno, što bi drugo nego vlast. Pravila su ti jasna, spreman? Spreman. Kreni. Tako, dobro, pazi. Tako, izbjegao si sindikalne prosvjede, bravo. Pazi, ide dug umirovljenicima, pazi, tako je, plivom ga razbijaš, bravo. Skupi, evo, imaš sat, skupi sat, 300 vodova je sat, bravo, pazi. Tako je, ZERP razbijaš zabranom pušenja, dobro, referendum, pazi, a pauci, pala ti je vlada, Ivane. Pala ti je vlada na cijeni goriva. Da, eurodizel 12 kuna je zbilja skupo, no osvojio si impresivnih 800 bodova. Marko, tvoj red, ti igraš oporbu, pravila su ti jasna? Jesu. 4 je lijevo, 6 je desno, 5 je lajanje. Dobro. Kreni. Ajde Marko, učini nešto, kreni. Pa lijevo, desno, učini nešto, laj na mjesec, radi nešto. Ali ova igra je dosadna. A dosadno ti, eto vidiš Marko, sad si nešto naučio, zašto niko ne želi biti u oporbi, tako je. Ivan je pobjednik, Ivan za nagradu dobija ovu prekrasnu knjigu Davora Domazeta Loše, Klonovi nastupaju. Ivane, mislim da ćeš uživati ovih 600 i nešto strana, ćeš progutati u hipu, siguran sam. Svi smo mi večeras nešto naučili, hoćemo li ponoviti nešto? A mate, ja ne mogu. Prepijan sam. Prepijan si, dobro. Ja ću onda ponoviti koje smo riječi danas naučili. Prdac. Politika. Prostitucija. Prva pomoć. Peder. Plinska boca. Povraćanje. I poglavnik. I malo je rastrošno to naše carstvo i zato nam siše gospodarstvo. I malo je rastrošno to naše carstvo i zato nam ga siše